Encha kese enkoma ahwefo nyina se abreni abenya motsena se na mo hwede yoko muni ho ade yoko eni ho enne so nyame ede bere adom ya na wo se yetsena se ne yetwetwe nkomo se be ya wo be fa mu aba na mesoma afa bi ne de aboye bra ansan ye be start dwumadie na nchia kese ebekọ ama aboafo abaso yesene ama dwumadie ekoso na wotwe bi ai eye KNG herbal capsules obema oba sensansa bi ewo wa hemfie ho ne ma nheda nkoyi amserew kona kope KNG herbal capsule why oba white ana niema bi enhyeda emma niema nkekansie ni amserew eno ne KNG herbal capsules afi time herbal mixture or say malaria dey wedro any time and I give us P capsules or say bema obebo adwumaden na de chia ye be salutu ewo fi ankasa and I give us co capsules say cocoa pa every cocoa e how dey wedro ani give us co capsule afi dey wa me ho ye fefefa meti dwumadie so e MBY Galaxy betima follow na e Instagram wo MBY Galaxy na sa ye be twetwe nkomo na enne ye hwe bibi se emma ne memma hefo na ye caring abrebia ye se emma ne ye caring na ne ye be hwe abadaye ene caring no abadaye oye abadaye ne sa nema no ene ye ba besua de ne ye be wie no na ye nyina ye ho abadaye ne caring difference a ewom me wo akoko dam ye no eye sinitwafo wanko sinitwa ase a wonti ase so da eye maame so no bia brebia me de ye no wawo muno kama afi na akora ye nya bosomi mienu ma atwe na ba besia eye Louisa Edinkra ena afi Kobi Google ena menyo mo ewo dwumadie so papa mama akwaba yeah ni wo ho ayefo that's e ba tan no ho ayefo no no way why where wo why wo hey Kobi akwaba yeah na de ho ayechese wafa hu that's it o share da pa ma director twa set na ma because atade ne ne akondwa ne de what start ye nyame adwuma wo calling no me so na ye hwese nyame obedane bi kakra it's calling na because bitimi hu kakra ene ekoyie pa ye da so se mo badwuma de so ene ye ba betwetwe nkomo ye hwe bibi afa emma ne mema ye se hefo kra ne ye caring me start wo bai so nya ba ne be ma hwa ne ye caring obna obi sebi ncha kase nkoma watiefo wahwefo ene baba so wasene nyame nhirabe se aso basene baboa waso wasene ne utindi dwumadie ba nyame nhirabe pa abena ma ya age aboye ho so se ye ne ye kere nso so kwa nu ase ma ye nya kere se de me ma ye kere ma ya mixe abadaye ene kere no ne mema binum so no ohune se oto aduane ma odi ubi se score de ma wone ne kire kere ne nya no so ne kire kere Karen ya de bia chasa ninsa abana ntiwa obeye oya ndo wandwene ho nti no anya de se metim na how on said yes it ba ninsa ma ataduane ma wadi ma usika mehwew nti no ane Karen no na mix ne ma anya ne Karen okay because ataduane ma nti utim ko jina bonti di matam no nchesa okay no nchesa okay onwene me ho because on you some very funny ho ba wonim so nya to aduane ma die o ubi sa atade ama ma uska e na metim me hyew and ne Karen nya pew okay me ma no be problem no nya ye ya o nhyew o do apa me nya mam aduane ni fie na aduane wo fie na o che Karen nche Karen ma no so no ye ninsa ye ne ye wo ne adam nya mboso me nkro nti se hwe nka bi ye ne bi wo ne ba ye no we meku ba ma me fon bet meku anka ya akora ni nku wo hu akokọ ba yare ne da wonya ne ne mani nyini ware nti na Karen ya de bia eye different crowd from said ye fa ye niema no because ma wo tema eye ade foforo na abadaye nwatima ma wo abadaye de sometimes sante ye mba yosu a nufu betwem e no che say eye abadaye mother love and only interest mema bi so abadaye pa mema na be wa abadaye no uyi mema 100 abenya mu be 5 okay na say Karen no but not abadaye no mo ubenya 5 onya say bia enya yo na be ma oye Karen so ni Karen na abadaye no obema wa abadaye no esne ma 1000 abadaye because be ma adwono ho pa ba ma ye fa ne say ye no aduane ye prapra fie ye bibi antine ye ne ye wa badaye no ana ye ne ye wotima
Debbie, meba so Kobe. Minuaba. Yaka Karina as a man. What you say more dog and I say more tima as a man. Minuaba. Meda was wakonya ria mami. Na medical chair. Eso. Question na obusa me na me de pam. Yaka Karina. Eya abadaya. Emema ye nipa bia. Omo ye caring eche nipa bia wasasi so. How? Adebo ahyese na no. Nyankopon de oba ehye be mansa. Se wonhwe ne so. Okay. Okay. Na mema oba bedi be mansem a. Eya mamom ye mfa be ma bi boni bi anane bi kitwa bi oye tia oba bi no. Emfa njeji mema nyina. So bema ne oba te ho no ma. Bema make sure say free oba ne tri so besi ne nase. Bibi biara oba ne befam biara no. Eye na dwendwen, eye ne daye so anase eye ne botaye. Nanso so no se edru mre bi na bia bibi kitinkiti bi si a ne yere afi niam a edikan ni nyina no. Oba bia relationship edikan no anase oba bia relationship first 3, 4, 5 months no. Obizan se ni kunu tise obeka oh ye caring. But so oni be man tena wakaka na be man ho furu na. No no mo matani issue ne say be man no mo nya den onye caring. Enti we ade ade ne decide ne ba. Ade ne wa start ya caring no fa nkwa wie. Oh be man ye caring. De ne ba. But on say ahwede enye den free ne tisu nkosi ne nase. Somewhere along the line no odo ba ebi akosua me busa me frɛ 10 times a day busa wo how you doing o pain ye me pain but ebi somewhere along the line no busy be e catch me somewhere bi na me ntimi frɛ 10 times na oba no fa no say won ka biem se free say wo di ashas ye ti wo da so dwen ne ho nim say ne ma na ni gide a e wo say wo koso ye because odo obi a wo be ye de e be ma na ni age all the time, you right? care for someone, yes. All the time. But relationship yenkonwie. Na mo kwa somewhere along the line no. Se wontimi nya nuema na wo ye ne first na. So oba ne prompt wa, you can come back to your senses and do it because wo ye nipa. Na de otwa saso nim se ne chiachi. Okay. Enti be ma carry no be carry ama oba no. Oba atwi ne mutan ento no. One thing about a woman say they only care when the guy is rich. Oh, that's your mind. And they are watching pa. Because oba bi kwa ho ni skani pa net so on fan ho kora. Oh, na me catch us a rich. Regardless of the skani fan ho. E memma no, I say on satia ni ntimi nyepe. But number na omoye caring no ye higher than. Okay. Number na omoye caring. Okay. Kobi say e memma no caring no e do so se ma de. Wa wuti fi a wo hwe me no wo so wadwen kire ne sen wo hwe screen so numbers ne wo ho ne sen de wadwen kire bra ne nyina ye ntwetwe nkomo ansa na ye beto aso no ye da ya boafo ase so ba so yasne ne na wotwe bia yetime di dwuma de ba eye time herbal mixture KNG herbal capsules give us P and Co capsule for and aboa ama yetime di program ya ba afi ba bia ye twa no ye gola hotel won hia ye so Almaji feso ama ye baby kama atsena yetime di nkomo twetwe eba and MBY Galaxy and mama look this fly you be kwa jin krato ye ba ye beto aso Ebra if I shop na me sha de o bag bra ade and na so biem na tell me me share me see you ba queen why me say bra said the time about mesha etia chimi ni me fie fo enya dia ba ko pe ebe so ye we dey do this o fa ni nyina bra se me ka se me di time about mesha ho dance ya wiase nyina ebe te me nka eti se malaria we dra ni time about mesha enya anu ko die na nu mo to a wontimi anidie no we dra ni time about mesha edwe enye ma oba wa fa afuro de wo ma akoda no fo enye akoda woni fie dumienu ansa na obeto time about mesha edwe ibi no hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo atri malaria ibi ansa and crossway food and drug board for agiatu kayo the time me TIME time about mesha afi malaria fi baby ada ni diva ewo mu no ebe tuato so what about what your papa bia na mu di won chine se be ma wuwe yeah
This is my secret. Give us P capsules. Hema wa ho din kofom na want to me beduma din won pem. Give us P capsules. Obedu wase mama. Ono ene me lawyer. Anti wo lawyer no na hye obotom. Are you bro? Me dey na pano me sini ba be chia mo a ese ni die. Busano. No. You get nefi waka wo. The friend give us Eko capsules. Say yes is yare na wo so. Eko di wo ni pedwam wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us Eko capsules a. Wo be ye free. Lawyer. Give us Eko capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. Wo be Chinasuma. Meme wadi infedu watwede kronkwan na efra. Give us Eko capsules. Apemfo abatra wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka. Mrs. said the Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tue mankasa. Enti me ka me sesime bo. Obi an transema stroke ye den kan to dem bio. Sa me ka hye wo na wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal Clinic. Was sayare wabi te say hypertension. Oba ne be ma wo pa wo. Diabetes. Junso mu yade. Koko. Me ka ne majade. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu buye no. Greenfield adaroma e no ma to ma nei ni no mpa kase ani a ne spinal cord aye adwuma wasa nante bi. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine. What this kind of human system no. Was signed on Ajinkwa Garlic Plus a boost immune system. Na sign ayama BP. Obi a halitosis ananka mbone wona numu no. Onfanko Greenfield no better ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Wamu wanungwa adogon last stop Estate Junction. For 0243-983906 and now 0261-651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Fan soap here, soap bia. Epa. They footballers in Wokobo and by Anna sent to him. Kobo Banana Ross or school, crowd to me some pub and sent to him. By using it's woody area, now you can use Swasla. And then Temapo Pro Kakaway, it's in a good in order to make you see the community soap. Fan soap nigga, best. Bear more, but or bow, bet me to fan soap. Fan soap, Yama, Obia, or Jaran Hoke Cano. Obia Pimpos, I say when him, I'm when him naya black. Who is so fine soap, a bad woman in na apple. Baby, I would see them. I am out seeing you ain't me enfu. Fan cream, everything I'm out, seeing you in na come. Obia, Obemo, or bow, bet me to fan cream, other fountain. Maybe a who be a Fine herbal soap and ointment. Ubenya biwo or Maymo pharmacy ni herbal shop biam. Open the door to Swafre 0242-804791. Fine herbal soap and ointment. Used to be now obey fine. Oguswa Deɛ Eko medamasi sa abribia motsena se na mo programming na ema bibia ekoso kama Deɛ Eko na ne yetwetwe nkomo bi yesi oba ne bema hwan ne ye Karen sa afi ne watena se a ennensam twetwe no nkomo no de ye bi sakra ne se oba ene bema hwan ne ye Karen ko bi na wo kan sem bi ansa ye koto aso sene na me ka no se bema Karen no enkonkosi a oba ne prompt yen so na ye ntoa de ne ye no so fi se woni oba wo ho na wo ye nioma bi na wonnya biemu a ana se wo wura fie ho a normally no I no on time prompt but to catch na mfofo eno no mo mistake sweetheart na no pa bia wo kisi mi ansa na wakɔ adwuma ade na say wonnya biem e bi kwa pressure from adwuma mu ni ade no oh honey me sorry no start sade no so ebe ma time bia no carry no ebe grow from stage to stage. First, not to a dear free jumum a brow fee gift. Pressure from work, new way fee. You prompt. But me and concluding as a mema and your caring. Okay, Kobe. What's the pressure from work? Into it, me if you say, okay, see, sweetheart, and no pebiamwa. Oh, you so much to choose. Oh, sorry, I'm not power. You refuse to obey to choose. So you feel. O kasano o kan ba e ho asemo e katima me wote mama o what about to wote mama na minim sa de we nde ya bena be ne ya nye se ya bena ni beje e ye no ne mayo ho asa ne ye kan yo ba mama de ye hwe bi wa ha oba ne be ma when they are in love wan pa ne uhu
ehu se oba do bema na bema do ba de na ehu ubisa ne sa se ba ne bema hwan do mu oduru anka bema do a eye because mema no bedon benyi na dintem bema tin do odo pa no de si no de si ho be da ho mo ono ni asem no eti usas ye okasa bi se ba kra do opel no no da ase but ye mo ben kasa bema do opel no da ase se bema de do wa odo ye ti an make no because ba do no yina kuma nyina so do wa eye eno so mani ye hu if so ye no boni a osini buroni obetwetu antwetu a otimi ma papa nchen abe papa nchen wo me obeyam pentwa sa ase odo ne wo ya de a da bia obeye ne ya ti wanya ba pa di agora anam do no wo ma no nti no ene bone mo it is bad pa ma yetini mosum ba be ma kasa be ma kasa basa ba be ma kasa ba ye die me don me wotima mana na opa ma ben kasa nwo wiase nyina nkyerem bia ntime nane na dwe ba ma ya dwe no you want to say strong if you are strong bia wikitu bia na yeah okay ko bi member also mema edo edu mema ne ma de na wo dwen say ne do modu ba eye bema if we say oba do from what she sees okay e ma de omani ene do ba bema sanity se be me bia be kan okra chemi a ma me nche wade oba de naniwa and fall in love okay ba be ma de behavior lifestyle usu uban enyema bebe ne form enu tina be ma endontem be ma betimi no atena 1 year not the real love no onyam enkan emmomu if you say but oba betimi ni be ma hia na wotwe pe obusi ana say e na oni akosi de menhuna mentimi na awurade boy ne me don no dabi sa don e last me ma kwan ma wu last dabi oba de nani wa ne hwese wo pa chese so kan sa dia no wo pa chese wo hu 20 pan wo skip no e ma falling tem e ma falling tem but Bema taking the time to fall in love or picking the broken pieces no putting it together no because yes this is the woman I love and I would truly love. Okay, good. This is the woman you love and you truly love. Yeah. It's adeni what me hu sepa we ni me fem pade. Na so chinchin agan, unim se ni pay ade boni a odi ye ni. Ebe ha no. Wo se okay pa, but you still hate the person. Why do men behave that way? Some men. Sister, obi do obi. First aspect in there make me say sometimes spiritual aspect me bem. Ye fa no nto nchen. Because ene de eno wo ho ne yesunsum asem. Physically udo obi a eniema kwaku ne ma udo ni pakro no odo ne ba na fe de dru baby na sa niema kwaku no unhu biem a sa niema na unhu biem na eno asa e fedi that love ne care ne free ho mi hia no no obu me o kasa me ho me pa chew mi wura o gige me so. It got to a point, you know, who said me don't too much, no. We jay ni nyina. After they make a sword in say be woman. Into oba we na mishia no. After the no feeling ma no. Na paper en kakra. For all you realize na ni nyina paper. Okay. Yeah. Ebe fedi ampa obe hodi won kakra bi. O say se be ma do senkra na tete ne do so a. Caring no ebe fedi akọ yebekọ akọji nkrato e wa aboafo ne yeba yebeto ade yokoso yo ye de obi bia asede ba ka se fidie so ene abiu eni nyina ne se ye adwumaku a ye de etu ehu asi wo no se wapomudi ho asem na da ne da nyina ye behwe na yetimi aboa ma na akoso ye ede ama wo enu nti na da ne da nyina hu ye o ka se fidie so enya adwumaku bia keke se time herbal center for ye en out ye nka ye obi wo ho no ma ono ne da so nyina nsa nko beda be sori ana se de how nyina wasase so no se anka bia nko na mo ana nko hu se eye ne tie tai ye ne ya ne tie tai pa ne pa no ne nyina
nyina etimi agyae obi titimi ye ne ya ma efe bonse na ne hwene mu nyina so ne nsuo onadofo a otimi nka so ha oni amane we bi wo so a adure betimi abo watu nase na tipaye a ha wo ohwene mu ya na sori nsuo ma ne nyina timi afiri wade ama wo no time herbal mixture time onyankopon tumi na yare sa orisha ya hamba mu se ye ni duaba na fa ha no ensa yare no time herbal mixture mu ene de sa nwode no ede adua enti yese se wono mu a abre na wono mu ye na ahyase eye adwuma ahyase kenyawo eno ti time herbal mixture de yese mre a ebetu 3D yare anase malaria ase ede fi ni padua no mu emre na enie sabi outimi nken na akọ Lancet chemical shop pharmacy na so akwaje wode na atimi aboa no apomode ho asem atimi akoso onuadofo okọ na so akotobia na mahwe se yatwere time time ede aguso na afi nso aboa tontom no eda ho a meso so okoto na sa chance de we ebi eni ho a meso na se wagyae to na am se entra mo bi mfa so kore e ma na no achenchena enu ntina me kanfo time eba me hyade ama se onya bi na sa wono mu a ebeboa wo yesi time eba center for so person ba yaso ye na abetu ye ndo ni bi ekokoton a meso obeba K&G center imbrom Abidjan house wo Kumasi sanso na ye atonsu munako junction ye no wo Kumasi atonsu munako junction ono so wo Kumasi ukọ hono mu a dodo apebia anso no ubenya bi ewo hono ma K&G aso ye uduru hono na bisa se ope K&G for aso ye munako junction obi abekere ho na akọkwaje dodo na atimi akoton na anso watimi nya mu mfaso bebiwe afen so aduru efre no K&G eba capsules no eno ho asem na aduru so amene eba bekan K&G eba capsules no nuadofo unya bi na se wono mu eno na ebe boa wo mese wonum K&G eba capsules so ebe boa bi stew mu system niema bi a woni padua no aye korankro bi oni padua no ebe boa tu na se kora woye bema oni oba bi kodi mpaso agro bi ende ade achinya na na se free na mienu ekọ no won se nyoma nkoyi o se bi obema ho a mesre no sase no num K&G eba capsules na emboa eno na ebe boa tu na se kora ede ama wo na so watimi ade ho entrance na bema de enemu yare na se yare bi maje obema emfa amboso yo oba bi nso so ndo ni bema hia mu ana so se e free mde o ware wonya mpaso ni jeda ni nyina ne se wonya ni jantenka bia eden ewo mu se onum K&G eba capsules a ebo bi stew mu system no e de sanuma we nyina e cha okwa se person frɛ na twetwe enkomo a na ma betimi afrɛ susu nie 0244 417 669 0503 869402 Omodi aso be frena na twin komo enchiremu bia nso apene ye dia mawo mese dro pedudu atime atu a K&G center imbrom Abidjan so Kumasi K&G center imbrom Abidjan so Kumasi okwadodo apebia benya bi atu ho sanso na ye atonsu munako junction mese so munako junction abisa so K&G for aso ye ya obi abetime akere oduru ho no so a dodo bi apeno obenya bi atime atu ho opepa akwa na se mienu Lancet chemical shop pharmacy herbal shop na se drugstore bia mu eho na akwakwaje wo de na nso atime akononom ye da obi ase na wotwe sene no ye besan ye hia bu apomode dwumadie so ye da mo ase makram Oguswa Deɛ Eko ye kokwaje nkrato afi no watena se ohwe dwumadie di Deɛ Eko minya me di chiame wo medin de Abena Ghana ene nkomotwetwe de ye bisa kora ne se oba ene be ma hwan ne ye Karen na ye nyampanyifo ofie ye Louisa ene Kobi na ye guswa ye twetwe nkoboyi Louisa na abranti ye ka bibi se emema omodo nanso niema bitimi ma ne fedi waye baidi ase no beka Abena de meka ne se niema na o kasa ma ne fedi no se wodi fufuo ana wonom nkwan bi na onye oda ya di kana check udodo se wo check wo sen no ne watwitwiri ne yie dia afi ne wahu se aduane ne ne nyede se wo check wo waka to no wadi ne saa e bia ne su ne ban bi a won so be ma no wo da na di kire ba ene ma ba no so start sesan bi so bia nkoka popa wo onye dede ne mpanfo na ne beka so otwe ade na ma ne bibi kura mu so won ade a memba hu ne se be ma owotema ma ba enya de so be fa na chida ba bia de otiri ne ani onai moment aba ne be hu se ofiri na chi no afo won se buo ne niam bia o ma no ne so osesa ba bi ti wuro no hokura gina hwehwem bisa nse ne ho se menye ba na de wo se bia nyema be ma enye ni nyina ama no na ni nti no kwa bonte be ma sa no ebeifo wo ye hwe a onso na ni nti esa na de ye obi baba ni mu afi bo hu se ne a statue osesa bi go nye bibia mo nye bibia onyo ofe nye nipa wo ye bi wontime mo no anyi na wie anya fe no wo betia no ne ma me ntimantia na wo betia enti se Kobi kan sa fabim no funso ni firi mema ye ni se be ma ka so odo de mu odu
na mom so ba so ka so odo okunu hu ne na kuma nyina do enkyere se hu se wo sika na ane do apate se ba fo ne Irene hu ba fo ne ba fo namfo oni kare nso no ne ba fo wo ntesi ba fo benya sika no bedi nsɛnhu na ne wo pa kyerɛ sɛ asɛmi de mu oduru na sa ya yibi na bibi sa na sɛ de atie no ɛno sa no niema bitim keka sie ni ahwɛ yɛ mmoa papa afutuo bɛn no de bɛ ma ahwefo a ɔmo hwɛ yɛn a ɔba se mene me yɛ caring be ma se mene me yɛ caring ye peni yie no afutuo bɛn no de bɛ ma ba no ni nyina afutuo a me de bɛ ma ahwefo no sɛ okay Oba bia fa buo emanikunu because when you respect your man it brings out the manhood in him. Okay, for him to care more. Okay. Emani who said we're a man of the house. Okay. So if you respect him, it brings out caring from him. Okay. It's a man and you're more caring if they only respect their husbands. Okay. Yeah, they make a job. Okay, Abena I footwork a crowd be ma hwefo. Meaning sad ye Ghana my fan be bi wo YouTube we ase amansan nyina ho hwebi nsoro ho me nja nyame asem achi o de wi ase ne mu niam nyina betwam nyame anu mu asem ontwenda o bible mu o de be man no because nyame na ni say me man no to the men love your wife women submit ma ye mere ho ase ntin nsoro ho ye nyina okoma ye mienu ye bre ho ase a be man be nya do no nti me ma ye soro ho no kwamba afọ do aren wi ase nyina bia na Louisa sundo ya frempon ne me mre ho asensane me bre ho ase no ndase why ade pa ye da mo ase se mo ba ye ne ye sua de pa ne se ahwefo mo so mo asua de ankasa na ye wo dwumade suronko bi a ye di wo ha nde wo ba ha ne wandi akofie se wanko de Eko ye wo dwumade bi a ye friend pick and arts enti me wo atwere niem ayi bi mienu twere de mienu tu yi ba kwa no de amam ne be ma he so ayi ba ko sen ba cho famam na nneso wa mary enti o fa de ne man ha na me fantoa ti hwe mi si bi ayi o referee wo di plane ko ma yawo no de wo ba ka de hande ni ye o dia ni ye but Shefo say acts like a cameraman see camera ready there be balance uti yanko say yeah camera no pe photographer na video man video and you're rolling action say yeah ne wo twa ne kama no na chese say ya na de ne ye ne ye de see ye dase ya dase pa wearing a t-shirt afi ye ba yeah our papa of the house Kobe yeah you can add with the director ne ba for ba twa ne kama ye ma wonna from ni mini oh just I minimum mama akwane don't say mini ahwefo hwe white shirt here eno de so go mo tira ma ade nyame be ye what was order ka ko ni say mini bus mini afeda na na ahwe we de wontimiti say ka bi mini bra ni say ni mini bra ha oh so ade mo maso ade na ke aye come mini na work men man you're supposed to care so care for your da ho na mini da ho ye mini why are they pa wahwefo Abena wo de Eko t-shirt say that's so buy be ma wo so dey no powder e twatin why see that's pa nyame enhira mo ene yesua de pa me masua de me ni se wo so atena fie wasua ne ma bebre e wo nne nkomotwetwe a yetwetwe yenum ansa na yebekọ ne de nchia kese be ma aboafo te ba so yasene na wotwe bia yetimi de dwuma de ebre e time herbal mixture o se say malaria de wedra ne ta afi KG herbal capsules o se oba ne be ma obesiesi o afi give us P capsules be ma wa ye be ma pa na give us co capsules se ko kwa yo de wodra no meda obibia se ohweye na mawrem free se obehwe dasenne obesan ahwe program ni bi afi meda ye gola hotel fo ase se ba ma ye baabi ni atena ni yetimi atwetwe nkoma afi MBY Galaxy na mama sle ya me ho aye fe dasenne ye besan ahia e wo de okoso medase
Deɛ Eko, Bedi Mechi na Obe Wu Deɛ Eko, Deɛ Eko, Bedi Mechi na Mi Ma Wu Deɛ Eko, Deɛ Eko, Bedi Mechi na